Remakeup ta ajawi khamata ya pauping. Tangkhul now Indian Coast Guard officer aka full commandant ngapam kaira. WTR na zam tu khuilaka mai thota mi haira. Ukrale thongyang ungda ava market we selling sagazam mi haira. Nakland we NPF MLS makuda aka NTPP leave azang haira. Like young Thor, as the Tangkhul Express we pau Chanmi Keishing in a permit lay pau bing may sign and angrumsa. Manipur we Indian Coast Guard officer Kanile full commandant rank ngapam kami haira. Junior grade commandant as calling Lawrence aina junior grade commandant ngamlin tauthang hi Indian Coast Guard li or drum khangatha zingum tharada phanga kashum gahaina. Commandant as calling Lawrence hi mawansa gahai as somi we now mayarana. Lawrence hi kasom kulen kamchong kui mina. Ano 2006 kum Indian Navy Lee Short Service Commissioner Officer Sadawazanga. Officer Lawrence na submarine armed of Indian Navy Lee Signal Communication and Electronic Warfare Lee Specialized Salaga Zangasana. Indian Navy we aina 2018 kum Coast Guard Lee Commandant Junior Grade aina wagazangna. Officer as calling Lawrence he qualified Dynamic Positioning Operator akana Gala Pollution Control Vessel ICGS Samundra Bahari Lila Ot Sahidale. Commandant Ngamtlin Dautang hina Moikongku Cycle Kangbopi District Wimina. Officer Dautang na 2016 kum Indian Coast Guard Lee Assistant Commandant Sada Wazanga. Dautang hi Datrakak Metal EPP News Bravery Award Gala DGICG Commendation Sampangahai officer na. Commandant as calling Lawrence aina. Commandant Ngamtlin Tautang anihi ICG we kamadaya flag officers li staff officer sadale gala ngapam kakahi aina capital ships lingasa hauki kachina. Executive officers competitive sashun gahai ngalei hiwi maritime service li hitada ngapam kaka samgapanghi mayala kahai akana. Tangkhul ungramtli ayar ngalei wiaina zampung da khalei Tangkhul region WTR na tukhuilaka kupthang WTR office compound li mai thota mi haira. Baume bingli WTR officer bingna kahang arihon zamdara ka ayar wiaina phung da khalei pau samphang da shongfuli check kasai na kari li zampung zat kasa tu khuina. Zamping chi baume bingwi mangali mai thota mi ka haina. Arihon luiramtli yari wi ranye apam ngadade the Singadale. Higata Hilirin Laka Laysak or Kasasa Salabai, Maningaka Rarada Kale, Shiri Lili Panit Wivang, Kuiku Ungla Sasabai, the Baumeli Hanga. Zamlay Kalon, he career Wiena WTR Natanda long now Zangzangda, Tingra Shum Kahaina. Zadwagi Kachi Hilila Yari Saiko Wikagodom, Mikavai WTR Nasaklak Aidanga Gauhira. Ukrul headquarters Lisiban Kamar Tongyang. Thada ungda ukrul pungredang likale avu market shim we selling sakazam mi haira jina maramsada zaurunau sinshim chili kapam tharada tharokui legasali hapkhano haira athumi otmayor baitura sothang ya sailungai na kupthang jingthan lam sipan marlak aina ungda sinshim chiwi selling marmi haira selling port we framed la kathang shok laga kang yuda da leidle masang la da jang haugi kichi mawong aina leida mi sag z shok pailak aina leidle chita da sada selling sag suga hai azing jangli kapam ot khoyor naw pingchili mapam bai thu da chi ma semrang lakha aina dangda wiwang athumi lei ngasam sa da khleina Tangkhul lei saklong hui president bismun zimik nagahang ariri wa avung ra chili od yorki kichi athumi wang safe masamana Our market li lay sada clay sinau san bingwi pakawai machuk mida yang sang ran pinga siling chi katha kwi longli ka semi hauranu da zimik na pohaira zaurunau sinchim our market we president social zimik na baumeli kahang our market li haida clay od ping malitui kawai chili lay kasa avung ra ping china ngata da ngaya shong yang bam dale sinchim chili od li kathui od He shock chi haira jina lei ka sa bingli danar ngasak ta lei da hanga rida chili chaw gitar khani lei sai
ka ara chowkidar akhamang hauda our market chi ngshun ngaya yangbam ki ka chi ngsa hawada soso chim zimik na hanga the president of Tangkhul is Tangkhul Trade and Commerce Council. Last night, because of the heavy wind, all the glass ceilings have been broken, and now this Imam market is no longer safe for the women vendors. So I would like to request the concerned authorities to replace the ceiling glass immediately for the welfare of the market. Shimway na our market li thangchi da ot phungba kasahi makom to the chili ot hai ka hai chi kai khana mayang pa masa bai thu wada hanga chowkidar matai sangmi khawai yang sangran pingli po hai ra chi our market we angret chi thei khui khawai ukrul STO nala apam chili mi jehova hai ra Nagaland we kamadaya political songza khangachai akali NPF we MLS makuda aga Chief Minister Lifurio we NTPP li wang shikhaira NPF na chakum pay kachang ruling United Democratic Alliance ling shikta opposition class shorkar semhaira kasana NPF MLS makuda akana NTPP merge kasahi china Chief Minister Lifurio we kathan shorkar li ngarung khamai maling khamai khirara kala hina naga political issue thak mai kupsang ngasakra the NTPP spokesperson Mirandosi R. Jamir na kohima we baume akali hanga. NPF we MLS makuda akaji Chief Minister Sagasa DR Zeliang Nathanda Sotang NTPP li wakang shikna. Chita the Sada Aranaklan Assembly li NPF members matimang haira. NTPP li ride MLS makuda akalay sai Arahang madida kani ka haira. Ruling United Democratic Alliance li ara NTPP MLS hang madida kani PJP MLS tarada kani NBF mati Kala independent MLS khani da leida khleida NTPP li wazang gahai senior lawmaker Imkong L Imchant na gahang athum makuda akajina NTPP li wagazang chi naka political solution thak make vai ningrin aka hiwiwang lakmana ka MLS makuda akajina party leadership li kachihan shitkasang shiman gahai moong na kacha imjen thang gahang political party leadership hi khamadayana Party we kamaling makamaling hi leadership with tungli tra khalaya da imchant na hangsanga imchant na gahangli yangaka athum ne NPF president Dr. Surhozele Lizitsu li kachihan suita ka haitai itum na theipai NPF MLS mati daida khalai ngchaitli akhawa Dr. Lizitsu we naw mayarada NPF Secretary General atum berno kikon na gahang MLS makuda akajina chitha de NTPP li wazangra kachi NPF akhala mathei samana Maram ji social media we na thei khuina wachia chiwi bongkli khi ka tha da sani khala party jina ngasan fura da ki kon na hanga MLS makuda ka party we na thui hailala maram chili marna ngang khawai malai mana da ki kon na hanga political party li kachui khnem lei phlunga NBF ning hakla kaina lei hi kada adam we aina shock laga zadba fura da ki kon na hangsanga Rupai kashung kashar long we pungwung a che haira long chiwi yari wasak vai kal hang now very so young yali aya yari na kapanga haira Rupai kashung kashar hi legsa awa yiwi mingpona kala long chili Rupai alungkli kasoma ku jishat na zanga kuung bingjia shiri lunghar long bi kuland lori kachu galhang kuirei nghui kala luri shimpung hibing hina Koka sada ring room sa kachi hina Rupai kashung kashar long we ningrin na da hanga Assembly rungi da khalai hang thuruk da aka ka kashung bodo sahidia sabha le President Ramnath Kovind ungzangki da lei Gazepchi da Mulbur district li sagi da President Kovind az ungzangra da hanga Ajakum we bodo sahidia sabha le mi lak aka lang da gazebra da makhok me bing na chahan ta lei Gazepchi tarik mati dang kupsangra Bodo Sahidia Sabhali India with President Ungzangki Kachi Kovind na Karenga Saya the Assam Minister for Handloom and Textile, Soil Conservation and Welfare of Botoland, Urkau Gra Brahmana Hanga. Gazepchi Stop Food Waste Kachi Hina, Tuikui Sada Kashagaza, Matada Mashijintla Arema Kangasa, Mashok Kawai Maramtli, Rinda Kangasan, Kwikaki Dalay. LBG case cylinder aman kakawi wang Congress na centrally makamya pongshok haira aman ji suidang saklu da po haira
AICC headquarters li maduida Congress kathanvu alga lamba na kahang mayo darik akadang commercial gas cylinder quick man lupa shaka apa phanga matai ka gahaina khaying darik akadang lupa shakhani hang phanga matai ka lui kala ayala LPG lupa shaka apa khani matai ka lui haira Zadra kahai kachang jishat wi alungli commercial LPG cylinder wi amant lupa shatruk tharada jishat mataika kahai na da Congress kathanvu jina hanga jita da aman mataika shon da khalaichi kacham naw bingli chot khangasak na da lamba na hanga Center for Monitoring Indian Economy with survey atishud otsakasa gror khanika da suida hierarchical arihon Indian shinau We akum chiko mang na otsa da langapai samphang da leida Indian we lansin angaret makamatha la lamba na hangsanga ngalai hili may mi khwai kol ngazab hauga da hiya kha kasalung hli may mit kachinala yari li chot ngasak da leida Congress kathan wachina hanga petroleum aina diesel month la maswita mana kala otman kada khaleili moti wi sarkar na ki kha masala leya chi hi hangda aman ka Kaga haije swidami haulu da demand kasana gachi lamba na hanga. Kerala Shorkarna MC Mary Kom li Kerala Olympic Association's Lifetime Achievement Award mihaira. 2020 Tokyo Olympics li medal sam kapang BR Srijas Ravi Kumar Dahiya gala Bajrang Bunia atum li lakhya gashi pongshok haira. Olympians Sanjan Prakash KT Ifran gala Alex Anthony MP Zabir atum li la honor sahira. Kerala Olympic Association we Kerala Games 2022 haupokta Thiruvananthapuram tli achonthang Mary Kom tla wazanga Games ji rakra darik tharathang kupsangra Kerala Olympics Association's Lifetime Achievement Award ji Kerala we Finance Minister KN Pilakobal na ngaranmiya Kerala we matha makeup kichi boxers shograda khlei bingli Mary Kom Boxing Academy li khlem aina training mira da kom na paume bingli hanga Kerala we aina boxers daraka shokhaira kha aja international boxing li Kerala we aina khangriau naw mazatura gachi hi hangda Kerala we aina kathem naw khara tharan academy jili khalem aina tamira da kom na hanga Mary Kom mi khamadaya ningrin leida khaleji Olympics li sina khayui hina gala ana ariri Commonwealth camp huiwang ngaran da leida hanga Commonwealth camp chi chulai kachang England li rungita leida lei Rani Jili Kerala Olympic Association State President V.S. Sunil Kumar, Secretary General S. Rajiv, Treasurer M.R. Ranjit, Vice President S.N. Raghujandra Nair, Gala Executive Members Binoy Joseph Atumla Wazanga. All India exams wang Indian Army na Northeast wikatam now pingli khalemai na coaching mi phok haira. Lansin ling zan khamai shimkurai na khara unprivileged section wikatam now pingli ngachon khami sad Northeast bamthli Indian Army na engineering mathematical entrance JEE NEED kathawi wang khalemai na residential coaching mi phok haira. Maram hi wang Indian Army we Red Shield Division na tripartite MOU la shoi sahaira. MOU shoi gasaji corporate partner sa the State Bank of India Foundation kala training partner National Integrity and Educational Development Organization hibing hili zang the Red Shield Center for Excellence and Wellness the semkui haira the defense spokesman Lieutenant Colonel Mohit Vaishnava na hanga Memorandum of Understanding ji lei mokong hill down Kangbopi district li choi sa ka haina MOU choi ka sa Ranye ji le Manipur Governor Lakanesan dain GOC Red Shield Division Major General Navin Sachdeva lab zanga MOU ji wi atishura katam naw pingjin zingkuma khawiwang residential coaching sampangra coaching ji India li khlai competitive examinations ngada dai de wiwang na kupthang Lieutenant Colonel Vaishnava na kahang coaching quick vai pamchi Bishnupur district li rungmira hangda khalai scheme ji marang hui hokapok haptawi aina mapung phalak aina zatna phok hawra coaching centers li kharesa da katamnaw hangphanga shukha khuisang lapai da hango India we garot bingli misang gahai case gror matika da mukup sangla laidlai Ngalay hi legal system li backlog hiwari ka leida khalechi Chief Justice NV Ramanana kahangna karot ot mathada sa khawai Judge Watson aina leida khaleida NV Ramanana conference akali hanga
Gazip Chile Prime Minister Narendra Modi aina states kachungacha with chief ministers bingla wazanga. India li ariri mi lak tharawi wang charges makumang khaleina kalachi mashaput mana kachihi NV Ramanana hanga. India wikarot ping madailak aina lower courts li judicial officers leiran approved positions thing makuda matika da khalechi darak masaida leida Ramanana hangsanga. Marun kachang wi tarik makuda mati thangwi aina Russia na Ukraine li rai kata lungli milak hangpanga da phanga da Ukraine wi aina yam shokhaira. UN Refugee Agency na shan ka khuya ati shurda rai wi na yam zada khlei kachungacha Ukraine li zingtun nga hewa khlei ngalei bingli ngayin zatale atum lak thumra ga da Poland li wahaira Romanian li lak chishad thingthra da chini shikha leida leikala Hungary li lak phanga thing maku shikha ngayin khui da leida UNHCR statistic na chithaya rai wi na yam zada khlei bingli khangjon sa da Romanian sarkar na real tickets khlema na mitle Ukrainian refugees being ticket sing the Hungary, Austria, Germany, Switzerland, Slovakia, kala Bulgaria li vashungabaina. Lakava European Union Russia Vienna tauga kui hi kumbai li wang sam higher sakwai maranda leida EU diplomats na hanga. Rai bamwang ang red matagasang malaymana Ukraine wi azay shongkale kersantly Russia na control sahira. Kala Britain na taiga kui taka apamji Ukrainian li mahanung limang mara Russia na kersantly political kala economic influence lewa kawai sadale. Abam jili lupala Russia wi rabolay na zat na kawai la hapok hay rachia. Lat lushida aja wi kamadaya paubing. Tangkhul now Indian Coast Guard officer aka full commandant ngapam kaira. WTR na zam tu khuilaga mai thota mi haira. Ukrali Tongyang ungda ava market we selling sagazam mi haira. Nakland we NPF MLS makuda aka NTPP li bazang haira. Aja we bau hiye nang chang haira nada kleina tum sai ko rali khamaya zimi chok sa serani.